Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nongra Presbyterian Secondary School kalayo ban play perda ya ka jingrakhi dap hispa snem jong ka school hadin balaseng ya ka haus nem khat khandai spa arpusan hagani ka jing play ka lingko dap hispa snem ka ding school lawan ban don lang do ba panya sing CEM jong ka KHADC badru UMDC jong ka than hagajing don lang ka kong BT Jerwa headmistress Reverend Badandor Lingdo ki pastor ki timmen basan ki nongkit kam ke Jaya district ki nong hikai barim bat mai ki khna school bat ki bala sha khot ngobha shwa ban penher ya kalama ban play yo motsa jingkin mau na khalyang ukongsan uba penyait sing sim ulaong bagani ka school kanam pen mentoy tangi ki longying ki banang ka snong henry kan ai ru ka jing nang jing start ya ki weipat ki ba shong basa markhap bat ka snong nongra bat kum ka school hi kabala ai ka jing shakri kabala palat shispa asnem kam dai ban kret ya ki long shwa man shwa ki balawan ra ya gani ka school na ka benta ki hep ki barin shushu ulaong baka mission ka long le no ai klem ka jing yo i ya kabala shai kum no man kenteo ki hep ki barit pat ka ei ka jing i jinga jong ka school ka long ka jing mentoy ni ka benta baro ki ba wan ban yo ya ka jing nang jing start na ka school na kalyang CEM mula pen bana ba na kalyang jong menteri rang ba ka jelaw Konrad Sangma un IT ya ka work order man pen bah ya ka school ling ba ka Chief Minister Special Development Fund ba na kalyang ka district council kan no senyang shipo lak tingka sya ka school ketika centenary celebration kebasan mata kesini beli bersih. Dengan yo ban place melalui perda jombi ma saat jikema ABD kenika centenary celebration. Centenary Nongra Presbyterian Secondary School centenary celebration inaugurated by Shri Kunyat CCM MDC Honorable Chief Executive Member Kasian Satrabas District Council on the 26th July 2024. Dr. Museum Jogi Movement Ngawan rabu hangni kajing ai kublai ke bakerpang na i Chief Minister Sarkar Jela jungi i Sarkar ke sama menin hadir ke meeting hadalhi ngayo penikran beribun kikap ngalai thu bangan wan hakani ke program bat kadon du kashiti ke bang lapha teng habedi ke school na kaliang jungi lapha ra ikani kajing ai kublai kerpang khamtam ikani ke centenary celebration Kamtam yukini project bakini ke school ke don ke district Jaya ke don bat nak kalian ke jungi ke khubor ke bai kwa ban penpau ni ke por kalong bai kwa ban pentip bai in ai jingira kelpang na ke Chief Minister Special Development Fund bat ya kata nsayo ban ai si hadin shitayo leni hapo artayo yiki work order but yang sepentip ye chairman jongka education committee jongka Jaya district cuma besan GF Mairom nata itu besan kasano by pastor sepentip ba na even one shim ni kanika work ada but ya kani sa issue ke work ada nanti napo mau pak si ana di block de ya ka amount finsa yo jintip pendala issue ya ka work ada but nak kalian jungi ku district council ni dan kat tu kat ni ka fund kendiat de ni kwa hiban no senyang ya ketika school ni sutu ka jinglut ka babon le singinam kot le sikat kata ka jing penulut ke jompi
Nrekum kadak kajing don bentalang, kum local MDC, CM jong ke HDC, kum ke council ngin mang kerpang yakin ke school shipolak hakenika senang ke bentar. Te ngalashu pasiau I Tunbasan JF Mairom ba katnu le sila estimate ikenika project jonika school tang sutu bakal long ke babun but ngasoban ai ka jingero but jing khoble kerpang yaki prabanget hapo ka Jaya district kiba la sutu ban no senang syakanika project kamtam kiniki santali ki school kiba phi yashim menta ban ai na kapla la jong ban te ku kiniki school namta ka jimentoy hake imlang salam nganget skam kiniki school kan mentoy tang yaki nong shnong hani nora ndre ka pen mentoy ban yo jingnang jing start ikiniki hab barit wat iki long yeng long sen ki bodan chikwe pat kishnong mangi sutu ka school ka ba la penyat de kabalam na dingi bangitip kum ki mission school kadika mission institution kanamde de se kata ka kadika school ne ka kam ka bangin perkhat ya ka yo nong de kata ka profit institution hakata ka rukom ka ba ki perkhat nam taban kamai henry kum kini ki institution na so ba kadika ka ba ki sengknang ban ai ka ji shakri ka shispa snam ketika snam ke belajarong bah but khat khandai spa apusan la sedang ye ketika school but nginda tip hal se ke history jong kinong sedang ngin sumelung ban tip bakuno ki ya nanti hapdeng ke jing ban penlong ban pen bit penbiang ye ketika school naduk kata ke por basdang but ngasoban kentu yang hilang barok khamtam kum kajak bendri khasi habangi kenmau yiki longshwa yiki kam ki babha ki jumki but ki jingno senang ki jumki ngatrai dik ke kam kaba ubleru unkurku yangi ladangi kum kajak bendri ngi kelat no yiki dik longshwa ki blano senang lada kalong hakakam jinglong mensem hakakam syakri kum kani kaba hidon dese kanam poi shai lada ngiklet no yikita kilong shwa kibla IT met mensem nam ta kani kakam